Reka tubahe ikaze kuri K47 report. Nizere ko wakoze subscribe kugira ngo ujye ubonera amakuru yacu ku gihe wakanze na notification bell. Nibyo byiza rero, amakuru yacu reka tuyahere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ingabo z'iki gihugu zishobora kuba zigiye kubona ubufasha buturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho rero ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri gusuzuma uko zakorana n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo rero ni ibyatangajwe n'ubuyobozi bw'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishinzwe ubufatanye na Afurika, zizwi nka AFRICOM, buri gusuzuma rero uko zakorana n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aya makuru rero yatangajwe ubwo itsinda rya AFRICOM riyobowe na Colonel Michael Gasheru ryakirwaga n'umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, General Gilles Banza Muilambwe, Kinshasa rero kwa 22 Mutarama 2026. Colonel Gasheru na bagenzi be bo muri AFRICOM baganiriye nabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku bufatanye muri gahunda yo kugarura amahoro n'umutekano iyobowe rero na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yagize ati rero AFRICOM, uno muyobozi wo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagize ati AFRICOM yishimiye ubushake FARDC ihorana n'ubufatanye bwayo rero mu gushaka uburyo bwo twakomeza ubufatanye bwacu mu by'umutekano no guteza imbere amahoro. Akomeza avuga ko rero ubusanzwe ambasade ya Amerika niyo ifasha ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bijyanye n'imari ndetse n'amahugurwa ajyanye n'imyuga. Polisi y'iki gihugu rero kandi nayo ifashwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igahabwa ibikoresho, ikanafashwa kubaka za sitasiyo zigiye zitandukanye. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero imaze igihe isaba Amerika kuyifasha kubaka inzego zayo z'umutekano, yisezeranya ko nibyemera izaha abashoramari b'abanyamerika ibirombe by'amabuye y'agaciro. Nkwibutse yuko rero igihe bavuze yuko ibi birombe by'amabuye y'agaciro bizajya bikorwamo n'abanyamerika ni igihe kingana n'imyaka 99. Ibi ngibi rero ari nabyo bamwe mu basenyeri bo mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo b'abakatolike bagarutse bavuga ko Perezida Felix Tshisekedi arimo kugurisha igihugu cye atitaye ku nyungu z'abaturage. Byitezwe rero ko nyuma yaho Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda bigiraniye amasezerano y'amahoro n'ubufatanye mu iterambere ry'ubukungu mu Kuboza 2025, ubufasha Amerika iha igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bushobora kwiyongera. Ibi kandi aya masezerano nubwo bano banyamerika, bano bayobozi b'abanyamerika bibumbiye mu itsinda rya AFRICOM riyobowe na Colonel Michael Gasheru, ibyo ngibyo byose nubwo bibaye nyuma yaho rero Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Antoine Tshisekedi atangarije ko rero ashaka kugaba ibitero byo kwisubiza ibice bigenzurwa na AFC M23. Gusa ku ruhande rwa AFC M23 nta kintu baratangaza ku bijyanye n'ubu bufatanye. Ariko kandi nubwo ibyo ngibyo byose byabaye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu minsi ishize, ni nabwo twumvishe ko umusirikare wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo azamara imyaka 20 akora adahembwa kubera amashusho yafatiye ku rugamba. Ibyo ngibyo nabyo rero akaba ari byo byatumye afatirwa ibihano bigiye bitandukanye. Reka tugarukira hanga mu makuru twari twabateguriye, twashaka kubabwira ku ngabo za Amerika rero ziri gusuzuma uko zakorana n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mukore subscribe tujye tubana muri aya makuru, mukomeze mugire ibihe byiza.